He rongoa Māori kua whakaurua ki te pani kanohi. Hei tā te umanga e mahi ana I te mahi nei, a ora, ko tēnei pani kanohi hou tā rātou a whakautu ki ngā umanga nui e rā weke haere nei I ngā rawa tauhoko a te Māori. Waiho mā te Māori, ngā rongoa Māori e hanga e hoko atu hoki ki te ao, koi nei te mahi a nei kai Pakihi Māori. There's lots of businesses out there that have used native flora. They're not Māori, they just use it as something to say they're from New Zealand. He toru tau ki muri ka whakatū nei wāhine I tō rātou kamupene a ora. I nei kei a rātou nei momo tāunga hinu e mau ana ki te rongoa Māori. And sustainably harvesting, not just going out there and pillaging. We acknowledge our tikanga all the way through the process so that that's our responsibility, that's what we've been taught. E ono ngā tāunga kei te hokona e rātou ki te ao. Ko tā mātou mahi en tēnei rā, ko te rongoa, hei whakātu ki te ao Māori, ki te ao hurihuri, hoi anō ko tēnei mahi he mahi he rongoa. E ai kia Karen anō, ko tēnei tāunga hoko he pai mo te mate tōngako. Ka pā, kei mairangi te tikiri, ne rongoa, mō nā tamariki mā, hei whai oranga. Koinei te mā ki te hoko nui rawa o Aotearoa kei tāmaki makaurau nei, kei konei a ora ki te hoko I a rātou tāunga. He oi anō, koinei tētehi o ngā tāunga hoko a rātou, he momo uwhi mo te kanohi, ko te tūmanako a tēnei kamupene Māori, ka oho ake ko ngā kai hoko. There's lots of people from over other countries want our product already, so we have interest from India, we have interest from Austria. He pai mo te kiri, ko te tūmanako, he pai hoki mo te pūkoro. Roihana Nuri, te